Ya kata ke pisa ke balapha leng baulat saka Prime Minister National Relief Fund uba Shanbor Sulai ulasai naksibnai tulap ke bojuyo kumunong mikmat jong kata konsensi na ye. Hayeng darbar thau ain kajala. Nakaliang ulat apa priang ya kata ke song pisa di mandrap ula ai ke jiro yu tu nong mikmat ubaladon kemensia medal langi ki para brio ki bodon hakawai pat kari. Uba Shanbor hadin ke ji kendo yu ulat loi thu ba ya kata ke rai ban ai ke jiram kadai lengba ke ji mir jingmut lang bat ki pai ba konsensi kibala manjur lang dakawai ke jibut bo ba unno sniang dakashib nai ka tulap meli ke jongu hakane ka singa greater laban Gorkha Women Welfare Association kelas nokti lang hakate ke jingno sniang syakate ke relief fund nak banta kilonot Nepal da ka pisa ke basan po hajar tingka with the members of the greater Lawan Gorkha Welfare Association, Women Welfare Association Lawan Silong are pleased to present our humble contribution for the victims of the earthquake of Nepal. We humbly request you to kindly forward the demand draft of rupees 50,000 only to the Prime Minister National Relief Fund, being the contribution from our association. We also take this opportunity to congratulate you on being appointed the Governor of Meghalaya, and we feel that your contribution to the state shall be remembered forever. Adin ba ngilayo thmayo new governor thmai tengala persang kadigar komhi menganwan ya kendu kaku ya kendu ban ya keren ya kana ban priang sobayu te nakadaw juga jingpon kam ngim simlayo apor ta hakidiki tayo bladem nglayo bu appointment baga jingtmu ko mentakasi kalau kemudian ko ngisuan ban ai khuble ya kajing sha jiet jongu ku gubernur jong state jongi namar bangila tibha ya kajing long jongu ne gubernur ubosnot boleh erit batu ba lale bun ki kam na banta kumdo ban yada ya ki ya kajing sale ben ji kin thai apo Kerala pergi ki state dari India te ngilaso sim ban ya kendu ban banta kasi ngilawan ban ya kendu ngilawan ban kum kajing pergu burom ru yau but haju kapor giyo rubat pembej ini program bagi yawan ai ingihan obar yawan ai sobha ya kana ka check ka draft kum simenta ka jing ya simenta ban yarap susen ya ka jing dia knyu juma ya po Nepal rengkat rubat kini ki sengen thai jong ka greater laban Gorkha Women Welfare Association ki balaya pembej lang ki bangya salang aju jaga dia pun banyak ngawan lang no mentakasi te ngila yo songkai batu ngila yo bani tu kharabun ki kiai ke bostunat ngi yo bun ki jing ai jing mun nak liang jung uru ngiru ngila yo ban ai jing mun ki bubun ka badai specific ke blowe tik de mentaka social and welfare activities